米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。马乌拉古大邦伊迪达安难，主爱我们。萨利卡卡马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以约翰尼lima kusafau atsefang sakasiwa atusir suasa matia u nikaulah nu wama i takwanan ko nikaulah aku i tamwanan kararih kamu a mikara orib to ulah aku saan 约翰福音第15章第9节说，正如父亲爱我，我爱你们，你们要常生活在我的爱中。Salikakaaw o tatapangan no orib ita ku ulah no tapang. Nahani pakayni i kinafalah to orib si Yes Kristo a mapa-orib kita. Urasa ka dengan mararit a miharateng to ulah no kawas ato mitlutlo to ulah no tapang a mitlemak to maamaan ta tsai ka ketlal a maicang ko orib ita。 主的爱是我们生命的泉源，因为耶稣基督的牺牲使我们蒙救恩，所以唯有时时思想上帝的爱，并且凡事按着主的爱去行，我们的生命才不会枯干。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau nanay o misikatay i tiswanan ko orib ako, to sakachi icer kako a milahci to ulah no miso. Ta caay katafal i tatiihay atlemak aturaraw ko orib no mako。 主啊，愿我的生命连结于你，使我有能力在各样行为上实践你的爱，让我的生命不陷入罪恶中。Pakayni i tatamaanay ang nganganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。